Apa nih? Aduh, tapi jak lucu aja no. Nepuk jalan kamu. Hah? Ya kan terus gini tuh kan. Aku kayak kampret wah. Gede-gede jadi dina. Lah nama pil lah. Kecan jadi tak. Jangan nih. Bang. Aduh, jangan terus kan mau balik juga kan. Ngapu. Singgah. Apa sih ini? Nyen, kadang pula gaeng, gerayang-gerayang terasa. Emang ada mudi. Aduh, jangan. Jangan lucu lagi videonya nih, kan. Kelenci ngesap-ngesapin kan Cino. Cing ujang gede-gede jadi dia cara bodoh. Ken apa paling sih? Ini cuma boleh ada pilar-pilar tuh. Pilar-pilar. Viral kita nah sing ngomongnya sing bisa. Satu maksudnya. Main dekat dulu. Aduh. Ken lo kali sih. Nih, viral lagi no. Aduh, ingat saja na cangkret. Di rumah cek. Berangkat nepuk piring terbang lo Ken. Hah? Cina kok piring terbang? Berarti Cina kok alien dong? Apa alien? Orang kurana cek mesia cek kurana cuma setelah piringan tong-tong no kene maru uyut ro kesemu kae pret ro. Kelek, ada kayak Cina kok alien, kadang kayak Ci. Apa alien? Dek, ini beli dek, paling galak deh sebeli. Ada nak tuyul, beli satu garansi satu, man garansi ben. Leng ijer nak ngadep tuyul man garansi cengai ngai kan. Itu cina apa do? Ini di Google ya. Google karena nak cari cakaruh, cak ngomong kan mas limputan. Nah tuh maksudnya Google. Ken. Nih, ada tuyul gitu, gua sing nyari nak ada tuyul, ijer nak ada tuyul. Aduh, cak ngai sih. Kalau sedih kita mah kaya luan. Mumpung cuaca cerah ini mancing serana men. bisa mancing. Itu udah kan nasi padang, soleh kan di kelabah mancing, gede-gede itu. Men, tekan deh nah. Nah, memang kita tanah pancing kalau siap-siap nanti. Tekan nah. Tanah pancing kalau boleh. Tekan man B nya. Ayo nak tinggalin. Nah, yuk gas. Dia pas kuasi sih. Nah, nih belum ngabonya dekat itu kan tinggal makan B nah, dan cuman B. Ini cowok pancing. Cara singlah pancing, ya dekat itu kan tinggal ngamah kan, Cang. Mancing dia ngabo pancing biji gitu. Ini mau pancing, yang penting mau mancing kan. Yang penting si pancing, yang penting man. Pet. Gimana, Fred? Si orang ngabo pancing kasih apa sih? Nah, nih belum ngabonya dekat itu kan Cang tinggal ngamah kan masih. Mama, lalaman Cang mana ya? Ayo kalian. Nah, ini Fred. Oh, kelabah nong nih tahun mancing nih. Yo, oh. Pasti kelabah kan, wih, ada. Iya, kita ngade jangan. Yuk. Ayo Fred, silakan. Apa umpan sih dek? Tenang kan, Bang Abur aku umpan. Nasi, ada umpan sih itu man B. Cuy, yang man B, yang man nasi. Ini pelet. Weh,
Kayak yang B mau kena pelet ini. Adik B kena pelet. Maksudnya umpanannya pelet ada anak gitu tidak. Ada cak pelet jaran goyang tuh mau pelet nak uluh tuh kadang cak. Itu nyak B ada anak tidak kayak gaya. Tiadaan mancing ke lokasi apa sih? Nah, tuh uang goncang amah sih duaan, limaan. Ah. Nah, ini nih. Kita sayang mam. Pancing cara gini lah karban B sih, lidi yang mancing, nggak pada pancing kerek, yang mau mancing. Wah campain sih nih pancing lidi biarpun gini. Bak man B nih bisa. Bruh. Begini deh. Wah, marah nih ngomong nih. Oh, begini deh, begini. Aduh, Bati aku. aduh, jadi, aduh. Ya. Sandal. Sandal mana ada? Jak alim apa sang dek? Ada salut sang dek. Apa ada sandal? Kan mana? Tuh ada sandal nih. Gara-gara Cina bantok jauh tuh. Ini cang boleh yang. Bang lu. Aduh. Maru pret. Aduh, jadi ini apa ini ngomong nih? Aduh, ini. Aduh. Dia adi situ Mancing. Oh nih, gara-gara Cina bantok jauh nih. Oh, cang boleh yang. Jangan bang mancing nih, kok nih. Ken. Cang bang mancing ini. Ci jadi mancing nih, aman-aman. Umpan jadi mancing awang. Oh, nih umpan nih. Wah, sih lu umpan gitu. Men, Nih umpan cang mancing awang. apa umpan nih? Nih. Pipis. Oh, Leng, ada pipis aduh, kayak ngai kan timpalan nih. Kalau tanya gue kan nih. Tekannya di pipis awan. oh. Aduh. Nah, jadi tuh. Nawang nih umpan ajaib nih. Ya. Nih, bo, badan umpan ajaib doang. Nah, baik kita pulang dah. Nah, jangan. Nih. Oh, buat. Mancet aja, Bu. Katos. Gua nih hilang pancing cahaya jual aku nih. Ih. Nah, bisa pegat tadi. Wah, angkan belum begat ang nino. Ada. Rugi kayak kamu nasi.